Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kibakongsan mentakasngi kilong. Kerpat Bishop Andrew Marak kipat ba karilum garo ban wanra no yakajingsub. Mi kipat ba ban penkhoj ban pansar plon yakanong ba Tura. Dala ki jongki khmat jengo bat yakendu pad ba menteri rangba Tura. Ban wat tieng ki biang ki LPG Jylla kentu uba Methodius dekar. Bat mentang ini apai syaki Khubor ki bakambanya. Ukli ke Catholic jangka jalan yam Tura Diocese Most Reverend Bishop Andrew R. Marak. Ula penpau ke jing sngokia halor ka huri hura ka balak klang bat pentut ya ka jingsuk haka imlang salang jagi pat nong shong shnong hakeleng kari lom garo hakini ki khendiat sngi balala. Bishop Andrew ula kentu ekipat ki basyong basa hari lum garo ban sange no ka jingya kenan bat banya trelang ban wanra no kloy ya ka jingsuk hapedeng ki nong shong shnong jongkan ni kathan. Ula kerpat bat kentu ekipat ba ban bu hakmat du ya ka jingsuk jingsan hashnong hathau namar klem ka jingsuk ka jing imbreu hakani ka sla perthei ka long ka ba jenjar sat. Ula kenturu ban duwai bat ban pai sha ublei ubalong utenrai jong ka jingsuk. Ula kenturu ban klatno ya ki jingya pher jingmut bat ban ya trelang shrup naga benta ka bha kamiat jong ki pad ba karilum garo. Mahapa jonga dan wabiram. Anga Tura ni Bishop bongi na simangna. Isu Kristo ni bimango nam gapa salam ko on singna kada nam nega. Ya salam atsiga songo tumtuma ongi jani chi. La kondu karo kena nirang kuraba. Anchini banga jonga dan wabira duk mukchian ona kada nanga. Yani gemen garo hisu la sondonga ba sakanti kanampa aru duk mukchion pa. Anga nasimang sakanti ko mon nagada ska jatni arwa songni niyam namganina niyamu pansaki agan gorpokreki aru tumtumani ko rabana krena na achika songo tumtumani ko rabana achika songo tumtumani ko rabana karuis so sondong gepa sakanti ni kamua Unegeman ancheng sakanti krena kata Jishu agana asimang tumtuma ke barangan singa maina komangku isone de brangane angen matini sinama kata ode bonga Bosco kadeli so nan sakanti na patichina argarvis sundonga ngipara sakanti Kipat nong shong shnong kanong ba Tura kilami renti lang shat haka khat ar tarik Lber ban penkhut bat ban sar lut plon ya kimar ki mata bat eki jabo jaban ki balami na kajingya ki ha kini ki sngi balala bun ki dukan ha ki dong jo kanong ba Tura kila sha wyangding bat ya kimar ki mata la thang bat bun ru ki bala sha rong ha ki nong tu ki bala shim kabu ya kani ka jingja layo I na kidur ki balayo I na Tura kipat ba kilami ipat ba hakidong hawakana arai mile chanmari bat haki weki dong kinong shok shnong ketura shenrang bat kentei kilami ipat ba ban penkhut bat pansar ya ki surok bat kidukan ki balasha penjulor na kaliang ketura municipal board ru kala penbiang ya ki kali kitnyut hakani kasngi Kibor Senshar district bat ki pulit ru kilami ban ai ka jingkershan ya ki pat ba hakani kasngi People are cleaning. This is too good. See? Quality yang
Oh, ini dia tuh itu lah. Hai. Hai, betul. Menteri Rangba Konrad K Sangma rengkat ke kurim jong u ke metap Chandi Sangma MLA kilalet jengok dalade hi ya kanong ba Tura ka balamat ekijing penjulor na kijing ekhi hakini ki khendiat sngi balala. Menteri Rangba bat ke kurim kilaya kendo yaki pat ba shinrang bat kentei na kidong ba pher ki baya bon kam ban sar bat ban penkho yaki jabo hadien ka jingkelang ka jing ekhi pat ba. Menteri Rangba ula betha yaki bor sensyar distrik ki pulit bat kinong yalam shnong ban trei do yap ban wanra biang bat kloilan yaka suk kasan bat ka jingshong shngan haka imlang salang harilum garu baro kawe. Ula jengoru yaka jing jular ka office trekam juga seng National People's Party NPP Tura. Ladon ka jing uot na kinong yalam shnong bagi don kidong kamtam ha arai mile kilas dang ban kerdu yaki marbang bakongsan. Menteri Rangba ula betha yaki bor distrik ban penbet stat yakani ka jingdan kam jong ki pat ba. I hope you're preserved. Everyone is okay, sir. They're looking good, sir. Nobody's injured. No, just a small here, but we watched the situation for a couple of days, I think. That's the plan. For the forces and we are hoping the other forces will come here. But they need to be deployed in 26 and 8 And again, to thank you and your team for all the great work that you've done. Thank you. One second. Also, there are some relief camps in the border in Shillong, in Gumigri, Patabari. Only they reached Gumigri. They didn't reach Patabari and other villages. Oh, okay. It's the medicines and all supplies. So, military forces and rice is some very cool. Especially in Meghalaya. Yes, arrival by body. Okay. And I'll just go and meet the IG here, sir. You also could enjoy this. Okay.
report of this because dia waktu nama dia sebab aku cuma video kali nak ada itu yang aku berasa ni Khubor ya saya ada wasiat kepada Jok putar why amada o Turani NPP office na taurik ba at sing lakan Jylla Khubor kinga tentang mandirang Jylla tentang biap rangko mosto ka check ka palsua or NPP office ko ba nang mansa sungin party office ko ba target ka kaya sa namin to kuma party ko check na mamung nang mani dum judge hindi ba dalo yung political line ng kate dalo NPP office ko dalo siya check ka kadiya kanas ka nga mamang tabat nga kaya nagibant nga ogiza chanchiza jirangan tabi ko dakatsin ubusan ni kri sumba sasti kumatin hindi ba nga party ni mandirang na beses kunas ka dalo ya mandirang jirangan at sini party office ko suwachin kaya dahil sa ba nga party office ko suwachi isang NPP ko punat naman din hindi ba sa kanchin via NPP de mandirang ni katungos hindi kami mamang salo ba NPP ko punat naman jawa yung office ko ba nga aro ng batiripin aro party ko Kajing sapriang Khubor hamsaya hakini ki kendiat sngi. Bakandon kajing duna supply LPG hak Jylla, nakaliang umentri jong ka sarkar Jylla badai kmi ega food civil supply, ba Methodius dekar, haka khat artarik Lber ula pentip lengba kilat pathai Khubor dakabaong. Nakaliang ka sarkar kaladat pansyong jingalang baro ki bor sensyar distrik hak Jylla, lembat ki company ba supply ya ki LPG hak Jylla, ban pet benia halor kanikaman. Ulaong kipat ba ka Jylla kimday ban ki kuslai bat kore jing mud na ki Khubor hamsaya. Ula penti kena bam day ban bukul mar ki silinder gas na markin mi buon ki jing hadin habut. Ula ong ru ka sarkar kan sa pentre kam perking ki an ki bayaday lada lab ki distributor ki ba penken ya ki kendon an ban sam tikena ya ki LPG sya kipat ba ka Jylla. Ula ya thu ki stok jong ki LPG ki biang na kabenta ki jing don kam jong kipat ba. Kasi nakaliang jong ketika Department Food and Civil Supply lengkap berarti officer na po IOCL ni don ka review meeting nam tabang ini pet ya ka jing don kam ya kini ki gas cylinder lan ya kini ki LPG mara kini ki singi menin mensi ka don ka jing pensungau haki katuk ani ki benta ba ki katuk ani ki benta ba ong bakal ada ka duna ka supply kita ni pajak kelas dang ban korek ban pajak kelas dang ban ki puslai jadi minggu lalu ya kami ke meeting mening ada review bahan dong sedang dekat ber ki district ber ki DC ki district repair dekat ber ki nak yang jong kini company ke supply ke gas cylinder jong ke IOCL kini ke BPCL bat kini ke HPCL ro ke ba ni kwa ban pun sungau si pajak ba kimdai ban tiang bat kimdai ban korek ban ban ya buku plumar ya ka cylinder haduk kan menta nak kalian jong ka government ka penting kenapa ki ka stok ka biang haduk kat kini kisi tu kim de ban kuslai kim de ban ke korek ban nak kalian nak kapor ngila ambu ki committee prepare kadon ko ka state level state monitoring committee ba head chief secretary
karon ba seki district committee berhad lengba ki lengba ki district commissioner apo ki district affair ban pet ya ka jingbet ka jingbiang ya ka jing supply jongki LPG ba jongki gas cylinder ting ke pat ki pat ba lengba jong phi ki media house pin pon poi le me ni khubor ba kim dei ban ting kim dei ban ka ban smith bat kim dei ban suya book ko plumar nomor bala da philaya book plumar pade hangta kansa ma kansa nang le sai jaka bakan piang kansa mi pate ki ki chungduna but leng ba jong phi ngi kwar ban karpa de ki sap ya ki agency pa pero ba supply ya ki cylinder ba phim dei ban stang le se ban buri ya ki cylinder la ne pin penduna ka supply ya ki ki pa ba pin supply hok kumba ka de ban lo Terhadap kibale itu kae kesenjam yang ka tena sukar lalu ni. Ya kini kiba le se kiba ong ba ki bengi ong ki hoarding ma kiba hoarding la ne kiba stock no e kitu ki cylinder la ne ki supply show but ki stang le se ban pen kiu le se kita man pen kiu ki dore kini kita ro tena kali jong ka tena jong ka sarkar leng ba jong ki district administration ngila dap tha ya ki ba kin pet ya kini ba kanum jia kom ta pala don kita ki ba jia kom kita ki strict action ngin sa sim na kali jong ki district administration Terkait pada bahawa yang masyarakat yang ini kipai bala sih ibadat boleh biar ayu sendu bantu kundu bon komplain ka complaint ba phide ban net na kali jong ki pai ba hapo ki district ba phera hapo ki district ba phera ki ban net chapo ki SDO la ni chapo ki office jong ki district supply Ban penstat ya kajing pentre ya kamadan ya lekai artificial turf football ground kabadang dan hapedeng kajing pentre hamadan shnong nong seder menta kasngi khat ar tarik Lber UMLA ke umroy constituency ba daman ba lamare ulalet ban jurip hi daladi ya kajing long jingman jongkani kamadan hakani kajing jurip lasenran lang da urang ba shnong ke shnong nong seder ba Jonas Lindem president ke sports club ba Harris Walang Vice President ka Sports Club Samla Gary Lindem, kontraktor ki engineer na katnat sports batru ki dekhot jang ka shnong ki baladon banta ban pet bat but din ya ka jingya shaprang jang kani ka kam. Lakmi lenti hadien bala pendep ya ka jing pentre. Kani ka artificial turf football ground hamadan shnong nong seder kan kelalong ka wei na ki jaka ya lekai ka bakongsan hakathan umroy constituency. Kabala ban ai mensim ban jingerap ya ki samla ban beteng bat kentiu ya kasap jingele kai jongki jam bakan tribut nama nga ka jing temu jong ngahi ka sinong ro ka executive committee ka sinong ro ki sport club ro ki kwa long ba kumlong mendep kloy kene kumlong mendep kloy ba khna samla ki nyo na ban le kai ni ban pindon kam ya kene ka madan tengah perlu jong aku memilih ban kwa ban pendep ya kene kawete da mata ka interest ni khna samla ka interest ni mata ka sinong bat ka ba ar nga kwa long ba swai ka tiga swaban kut ya kene ka tam somau mga long kum memilih ni yele ni kum ni ka general election na kwa ban iba at least long ba kini ibarat saudang di kendra barat saudang ke fencing jong kene medan kelayeng dan ka padep bro ta mga lakwa ban iba ba kene kemadan kala jengam betul ta ba pisat go ba pisat trek datang ka tahi handai bahap nginum don da ke yapi dan sponsor partner nginum don ma beling aku ro ni kwa ban ni kendo ban ni terjang bat pri kenapa ya kanam don da ke ka jing sya complain dan ke site sedrong ni kwa ban ni terlang dan ni semak dan ni kana de san ke bahar ni tibra hadu ban dep support aksan sen min se kendo biar bang rong asnong ni kwa tang ba bandon kata ke jingnya de teh bat pi da bahap tang kata he da bahap piro long kajing kerpan lang jong la da speed up ke kam ndit bat nagi por long bang atip piu de bro bon kam de tang kan ke kam ko jong bon ba ni tip i bakit jadi kontraktor i bakam he i bakam jam he pokan ke Jylla jong ni tang balong sobhada komplek por khanang sani ro man yawan bal pek man ye jong tri ke jong pi bal kawai hilong ba ban odinu khando ta pendem hai kita tar jong pi ba jam kenang bang indi ba kam ka ya proses tengah nang jong atang kini hikete te ni kerman scam ba agi por si ban sawan ka kam ka jam jong kontraktor ban ke sports department ro ba pinya don ka lang ba di bahap or kontraktor namar klaim ki engineer klaim ki engineer dan klaim kita ki engineer klaim pe klaim supervisor kontraktor non la ban le klaim na ka lan dan ne ka jing ta ka jong pi ba kit te sahab ro dan assistant engineer ane te long ya don long lang ki baya kit khai ka ni ka kam tang ka ta pi kumbangi
sosat utau mesin teh bahkan dep koloi kirong bak sinanan ka sinong ro tangan lang ambil ngat sosat pan dep mo lamar ngan ye thoi bikhindir ke history jong kani gamran long ba kani gamran kalong haduk kat ni ro ti por naduk ke mati jong imang elang dhar pa jong ta menta long kumu khon ro ngkwa ban ti kata kam ti swa ban kut tam nimte be kabal sawan mong in wan nang ma chura ka bor tam long ngkwa ban bo e kata kam ti piro bahap kan sa kanam ko burang ko jong pukul kontrak to datang kini ketin ja to presibon te in sanang ye kendo pat happy por kisni ki ban sawan te tang kini ketin jonga presibon bang ba sinong presibon ko sam kim jong san rambai bi bakit bi sahab ya assistant engineer bat kini ki Samla ka sports club ban ai kuble pi borok kini bawa yawan lang bat ibaha bat kini ki engineer ro tang kini ketin jonga aden binglai de ni no na ile se le su san chalo ki kam ki jam ki jong ki isim bisem ki jong ki uble try kan radun kulang hilang parok iwe pe iwe yo yo hat ka masak to na ko ya uble si ja Badak itu ki Khubor ngila poish ka bakut terhadu bangin dia sembiang kublai shibun.